kapingong irliakan Jaiban masani tuan kesampalan li sabun matai masanan ranwat pulsangnan bukan rut ralau deu walu dan sekwal rut ya tenagap suatu kelpaya momen patronaneu way episode payamam Ewanso nan way sudia kapalan men konot mesa men tungalap niya elemek patron da tungal po niome wara tungal putrak yemen ilion omalan o patrola o salla noa yarai ko gosan kuasau tungal putrangka dengan kita penaka priamen Yoruba urut rela puya penai no bukut la murisong barisa putrangka ya juga bisa lihat lah niome kelebla patren Orba urut urinasa guys rong ablelang rut nakauno kuburaya sabun marai way sudia rong kuburaya moy wat wansa poita nan weyo rut ap kasaledi nan gapete me bang purala tungal wasa aso me bang patrota patrona Orba urut ran patrola kuburan kauno ketianan oi nyarai pat bola niome apkin madamadawan tuan kesampalan diriaman rai lelnan tatina rai sailok niome apso benang serben kau patroan ayat dua masuk kurala pasal makatay kul kuyot nagyar saling bubud nagyar olawa kabilsaneta maingo kasambala fruit samsa or pabil samsa so seban yang kom wasa kompang katula tabatwana ikasambalan li rail makupur jam dal ope Rabil katlasang wasa kat kolao liya bil sobe yang ra mella uma purala sola megot bitan kuya way mahayar kuburan kauna sola dere kuyan bilkat kai pwede riyaman putakan kumaambil puti aso rabil sangsang pwede limbak kesampalan inaw na wamaran wal sinuyata inaw magtayo pwede si katunuyata yayi ora laban ranot kesampalan tama inaw kita tama tayo katunaw kirar kurang sang karyaw orpar so bela metrap niyome o parpatron orba so yang Rut obatrowan kilang yang serbena kuralanga rena benena yurena Rut sapang so iban yang kom wasa komban ketila patrola ya iban yang wasa komban ocean ni wasa iban ocean ombot ya ikot wasa komban melay wasa ibang melay wasa kaiban komban serdi wasa mebil ban serdi iyaso road up nioma pem o portion and penakap menoe meled nanino mewiya mentata tuwal po de sorasanga at kolokol ino mewiya inagis kawesa
kuburan tawan Ruth di persegmen asu me tatok nan motuan wa ru patakan palikan asute mangai akin tatok sa ni mensang ulen sotu wan biar mekot wan wato ren niom wan wiara men katina niome wa ke isenama liyo katika yang kita di sanama pinisi ranwat time kat pener sangayo time mama sani orang lapang main mangi o patrowan patak me ka pata pener sang au te kayo olen imensamo patak le mesa walu patak o kosa melka kan kuin kan ya ta melka ka epuki eisa kono lekin melka kan bukan May pagkakita ay rawat po yung kaktatong Siyangan masan yung luktan bang Soto mekot Siyang oras minin dumamay ng kuburamay Soto mawamoron wulsin bang Tawsiya o patrawan away Sang tamang may mahal Ay may bangkak patrawan Wanim yaw makaulokin katkatiya Tayo mahangi koros wanim koros torna mia dale lagi sapulmen kauno wanim kimpatia torna beute amurem to amure agat wasama soto wasamper makom bamper ulangata abangatlo ai momen sapul matai yas oi pan momen ranbat ol asul ba de langsung wanim langata try koros langata Koros katsta koros kapeng di kalangan ng kauno eleta atay konoti somba kepi sa kriyawan si puwege aso o kasambalan tatakwat isoto ka yang kinepi iba lukayang may kuburo mumotson nanu ren kol pot irariyaw may kuburo katkiyang kita aso mau pasengkak uyat sabun mata tuan lu mai patrodado tai luka da tron sampa onsa orang kerstans
Mehemen merong tan nges keme logiom chun sang rong mai potet walang masak me nerong mendekat mai dan kota
kaunakan. And minimilin mumutsun Christ nan donbe. Ibil men tungalan gian so makset. Puyin bilkak padawan patayan saratan kay manikang wakan bepatular moy. Sangi wiu kalap. Emen kitay. Ngon marain. And supplement ran account ran lele. Ongi kot metremen. Bilmen padawan ngonki supplement kay di laba-labakan. And nantiak isunangan and we sonu mebilnian sodro we are senior pastor and sabulmatan mumotso nanu one baran ilan chosen nan kenyai kat paron and we sonu tauku umorang nan sauran ulay sa seriso ka so masakan sabul madal president and win napapalik wan baron bendaran ka president sihi wan baron bedwalenri chairman and wan baron in Bombay wan baron David Philip Yamail senior pastor kan wan baron kan taban queen ay sabul matay minimin wat kaunin manakap pinakap na newe mumonsu sang na newe ulubti tanayan panawan panaw tanaw main ko isang aramas usang yay kaun mesurat debet sabal man ki himpay kanang ama lalmela all the bulugan surugan kanang ama karada suruak panaw awiban paruan sabal man kaun mas ong kumain ay tungal serben kat pada kalangan kong imay si meme uban paruan benong mi ay tungal serben yang pitolong mal pinakapakan mana yeyi an so moment kitayen and we are atile coming on board niamay utan nan mal saraw meyemet kumain alayer kapay o kalangano sangren court samatay magkatkat na lang tayo may tong ang siyata ang soma ang kakao o kaukawin hamal no sangran kola kauno ang katin kupuramawi kumain o silsilay kumain ang katin kamaray nikin kumain silang o kapay kumain lata kumain ari patpadoy nan dudol numaran kod sa kod na o kod na isa amen
Kalangan sa gawit. Ibang katiyanan ay sa daw kinaikan na upang nagkaroon mo kagkaturan. May patuloy sa Madal Presidente kinapapali at parang venturing ka na mo. Ang ating course o kapkap siyan ang lolo ng pupukoy na patulisan. Wow, ulingan and hometown. Code letter, code Yuba, code Hughes. Benir beketika bekatan nam sangka perkara koms. Ui eu gerak kesempat besansan mempercayai kebenaran. Arawas yawita sang memoni. Ui eu kap me aramasakan kapi nan ye yasu. Dan tuan-tuan bersama dengan usaha bertangkap dengan air relatif ramai. Bertangkap pada orang train tuan pilih kesempat. Emen train tuan kita sama dengan kita ni. Ini supplemen kau report kerja. Kerja train amas. Train kau belanja. Oh ye pilih buat route. Kain sakla petangkat ram. Asalnya train Filipin and yes mau sautuk. Besang di kesempat total land. Ye sabla train the sabla Euro Jesus Christ. Doktor sam. Omain sabat sobit nam. Yet mana kamu kan? Bena kamu kan? Behang Filipin. Asam paling dan Yesus. Kompetent kapai ran. Ketkian ran per semua minum kau alam. Orang kapal. Ujung Filipin kesampai besan-besan trai bersama betan pusat. Oi mencuci, oi berarti bagi imaran potsa, potnau, potisa. Kalangan Presiden Iman Bagan ang white Indonesia kan sa memunculkan nama cuman pinakapangan sa sila hotel laut mana menau gaji atau lain kemudian sebelum sama dengan memunculkan orang mereka ni saya mereka kan saya kalangan white mereka baikkan Ibang katiyangan, kim siya